Waramutse Rwanda, Rwanda nziza, Rwanda gihugu cy'abanyarwanda. U Rwanda ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 turibuka ku nshuro ya 31 twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, tuyibuka ku nshuro ya 31. Gahunda ni ukwibuka kandi twiyubaka, kandi tukagumana n'ubumwe bw'abanyarwanda. Ubumwe bwahozeho ureka amacakubiri twatewe n'abanyagwa b'abazungu nk'uko umwami yigeze yabivuga. Abo barugigana bakomeje gupfobya jenoside, bakomeje gusesereza u Rwanda, barukina ku mubyimba, bafatanyije n'abafatanyabikorwa babo badafite ishingiro na rimwe. Abo bagiye bagakatagura u Rwanda bazi ko bazarumara, bagatatanya abanyarwanda bazi ko bazabamara, ariko ntacyo bazadutwara. Ntitwashize kandi ntituzanashira. U Rwanda rwacu turarwiyubakiye, tuzarwiyubakira kandi ntawe dutegeye amaboko. Twiringiye ko igihe kimwe kizagera nabo bakamenya ukuri, kandi kabone naho batakumenya ukuri kurazwi. Bazakora byinshi bazi yuko bari budushyire hasi, ariko tuzakomeza dutere imbere. U Rwanda barutwitse kirya gihe bazi yuko bagiye kurutwika rugashira, ariko ubu rurashayininga, rurashashagirana, rurasa neza, ruteye imbere kandi ruratekanye. Ntacyo u Rwanda rutazakora n'abanyarwanda muri rusange kugira ngo birindire umutekano kandi biyubake. Rero turi u Rwanda rw'ubumwe, u Rwanda rw'abanyarwanda, kandi u Rwanda rushyize hamwe, u Rwanda ruri mu iterambere rutazigera runahagarara. Rero nihanganishije ababuze ababo n'inshuti zabo, kandi ikindi nuko gushyira hamwe no kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi biri ku mitima y'abanyarwanda n'u Rwanda muri rusange. Dukomeze kwibuka dushyize hamwe kandi twiyubaka. Mugire icyumweru cyiza, kandi mukomeze kwirinda ipfobya n'ingengabitekerezo ya jenoside, bitari muri iyi minsi 100 gusa yo kwibuka, ahubwo biri mu bihe byose